Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko abasirikare babiri b'u Rwanda bari binjiye muri icyo gihugu bakurikiranyeyo abaturage bagafatwa na bagenzi babo ba FARDC bari kuwe kuri uyu wa mbere hakoreshejwe ingufu. Imirwano yabereye hafi ya Kibumba na Nyiragongo ituma abaturage bahunga bava mu byabo, ariko batangiye gusubira mu ngo zabo. Depite Jean Bosco Rubuga Sebishimbo ari mu nteko nshingamateka y'akarere ka Kivu y'Amajyaruguru yambwiye uko byagenze. Mu rukerera rw'uyu munsi bizi imipaka ya Kongo n'u Rwanda n'uruja n'uruza, abaturage barahahirana. Rero iyo abaturage bambuka, bamwe bajabuka bava mu gihugu kimwe, abandi baja mu kindi, ahubwo habaye ari utwo tubazo twabaye, kuko murabizi ibihugu byombi uyu munsi birahahirana nta kibazo, ndetse uyu munsi bikaba bifite imigenderanire yarushijeho kuba myiza kuva aho habereye ubutegetsi busha i Kinshasa. Ni ukuvuga ko n'utuntu dutoya batabashije kumvikanaho, ariko atari ibyo kuvuga ngo hari imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'u Rwanda. Abo baturage, abasirikare babiri b'u Rwanda babashije kwibona mu duce twa Kongo, bakaba bamaze gusubira mu ngabo zabo. Muri make ubu ngubu abaturage bakaba batangiye gusubira mu byabo. Abari batinye bumvishe ko hari amasasi cyangwa se imbunda zirimo zivuga zirira. Ubu tuvugana umutekano muri ako gace ka Kibumba na Nyiragongo wifashe neza? Ibintu byifashe neza, umutekano ni wose, nta kibazo hagati y'ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda. Ubu ngubu ibihugu byombi nta mpamvu yo kuvuga ngo bigirana ubushamirane, kandi ibihugu birimo byumvikana dukurikije imigenderanire hagati ya Kinshasa na Kigali. Depute Jean Bosco Sebishimbo Rubuga, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane natwe kuduha ako kanya. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ibyumweru byinshi byaranzwe no kutumvikana ku muntu uzayobora akanama gashinzwe kugenzura amatora, kuri uyu wa gatandatu inteko nshingamategeko yemeje uwitwa Denis Kadima. Abanyamadini bose Tshisekedi bazifatanya n'abandi mu myigaragambyo yo kumwamagana. Navuganye na Depute Hakizuwera Ndabagira Tito watorewe muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, yari mu nteko yaratoye. Itorwa rya Kadima ryakurikije amategeko. Uzi yuko perezida wa Seni agomba kuva mu kumvikana kw'abayobozi b'amadini. Amadini 8, 6 garumvikanye, 2 yanga kumvikana. Ubwo rero twebwe nka Assemblée Nationale ibyo dusabwa, turi muri demokarasi, ntago amadini 2 akandagira amadini 6. Twarabyemeye. Ubwo Kadima yaratambutse yuko niwushinzwe kuzayobora amatora ari imbere yacu. Ariko ayo madini abiri uvuga ni amadini akomeye cyane, ni idini rya Kiliziya Katolika ndetse n'idini ry'Abaporotesitanti, niyo madini akomeye cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayandi 6 nta nubwo njyewe ndi runaka mfite amajwi 2. Oya, ijwi ni rimwe, ni umuntu umwe n'ijwi rimwe. Yego abakatolika twavuga ko bafite abantu benshi, ariko uje nka Kinshasa ukareba aya madini twita Église de Réveil afite abantu 5 byose. Urenya abakimbangiste hano muri Kinshasa, muri Bakongo bafite abantu 5 byose. Urumva neza rero yuko kuvuga ngo abagatolika n'abaprotestanti nibo bafite abantu benshi ikindi hano. Kandi icyo ngomba kukubwira nuko n'abagatolika mu badepite harimo abagatolika bemeye Kadima, mu badepite harimo abaporoso bemeye Kadima. Urumva rero ni ikintu sinzi ko nayikubwira, ariko biterwa n'amarangamutima y'uwahagarariye icyo gihe. Ko hari abadepite bamwe bavuga yuko batoye basa naho bahagarariwe n'abasirikare. barabeshye muvandimwe, ngira ngo amavideo yarebye n'abadepite ubwo baba barimo, hari abantu babaje kureba, kuko
ni inzu y'abaturage, palais du peuple. Abantu benshi bemeye ikintu babandi bakeya batacyemera bumva yuko bagandamijwe. Ariko niyo demokarasi, tugomba kubyumva gutyo yuko turi muri demokarasi. Abantu benshi iyo bafashe ikintu bakacyemeza, abakeya bagomba kwirariya bakabyemera. Mu bazaba bari muri iyo nama hari umudepite umwe ukomoka mu ishyaka rya Moise Katumbi, ariko Moise Katumbi akavuga ko atigeze amwemerera kujya guhagararira ishyaka rye. Nkamwe muri mu mpuzamashyaka ishyigikiye Perezida Tshisekedi mu bitekerezaho iki? Urumva Moise Katumbi afite ishyaka rye hamwe n'andi mashyaka gamwunganiye yo twita abaliye ni 70. Yego. Uzi ko muri ibintu byo gushyigikira Perezida wa Repubulika amashyaka yagiye yishyira hamwe. Dukurikije ubwinshi bw'abadepite buri shyaka rifite, niko imyanya igenda itangwa. Ubwa mbere uzi ko hagiyeho guverinoma. Yego. Iryo shyaka n'abarishyigikiye hagiyemo abaminisitiri 5, abamambure du guverinoma, les membres du kujyaho iraseni. Andi mashyaka yakurikiranye nayo niyo batoye umuntu wo kujyamo. Niba harimo abantu rero batishimye, birumvikana ntabwo abantu bose bakwishima kimwe. Hari amashyaka yumva yuko yafata byose. Ibyo ntabwo byashoboka. Kayusen inyo sacré habagamo abarbitre bavuga ngo afashe ibi n'ibi reka n'abandi bagira bate bafate. Gloria Paul Muindo wagiyeho mu ntuza ya Ensemble pour le Changement aribo twita KML. Birumvikana ko yagombye kujyamo, yagiye mu mwanya bo yarakwiye kujya. None amadini ndavugayo atatoye iry'abagatolika ndetse n'iry'abaprotestanti aravuga yuko Perezida Tshisekedi naramuka ashyize umukono ku itegeko ryemeza ko Denis Kadima ari uzayobora iriya nteko bazajya mu mihanda bakajya kwigaragambya. Ibyo ngibyo murabona bidashobora kuzatuma igihugu kigira imidugararo? Byumvuze byo ko mu badepite harimo abagatolika benshi, then nakubwiye ko aribo benshi, harimo abaprotestant benshi kandi bashyigikiye Denis Kadima. Birumvikana yuko iyo frange de population abo bantu bashobora kujya mu mihanda, birumvikana nta gitangaza kirimo. Ariko icyo nakwemeza ni uko abantu benshi bashyigikiye Denis Kadima yuko agomba kuyobora iriya sena. Depite Tite Hakuzabera